te kaba kham so lengok long akan kapor kaba lawan long presiden i ba Vincent pala hak kenti ke baningkong por bi lalong presiden nga phone yi nga congratulate yang toh te ya phiru ni dan lang ngong yes tika ba kham susi kolong ba ka simpor ban long ban simti ka kam hadu kumba khatra phusni aku asni te within this period kalong kuno ka jinge pen kre ya kata ka jing simti ka bayanga lawen lupa ngade working president yang am dan ba consult su tik ka pakam baka ka ba nga perkhat marway balay mo ngale kumno ngale ayu kanya ya ini pa MP election bro lightly ki MP election nga tre ya ka party nga ngabu Ahmad ya ka party ngabu exjede jonga sedin ne ka party Ahmad ne Mars nuan kakam ko baningkong kalomba sideline shot da ka balik kumno ka baningkong kalomba kat kum ka riti practice jong Congress. When any president come, CRP leaders along with the working presidents have to sit to form the committee. But this time, akan ikapor ka pemerintah, klemdon kum kata. Ka klemdon kum kata ka meeting, ka bangi ki working president, but CRP leader, but president PCC, ban pha ya kita kiketeng ki ba kila appoint ya kata ka post general secretary but treasurer tinggal nengok baki ICC ru kalau ngong ko marla ya ka practice kim ngap su kim lek su balik ke nomor ba la syaya lang marla lu marba ka joint signature jong CLP but Mpcc ya ka nuku ka committee but ya ka nuku ya ka unu candidates ban apply ba banile election it should be mandatory the signature of the CLP and the PCC president. Dan leh hak niru la chule don bor ka ICC ru kalau priang ba kala thung ni gitu. To kataru kadang ya ngadang sengap hi bat ke bakham ayu kolong ba ndaladak ya kataru kajayu baya kita ki yani ki working president undan show kajing kata kajing pentip AA na office undan show kajing pentip ini kila syole itu kapaman te nakadika daw kaba nga kumunong yalam nasutu ba bandan hangne yakaba nan Shah Bret Sharud kam dadan kam shu nakadaw kuwi nakadaw kolong kata ba lengba kini kiki